Ginsam uding bilat usai kisah. Wow, saulengo. Tah, kendia tak kual. Kendia dah bayar dia berkenai ke benta. Ini lah semua tu. Nadu kor pengelak yang election. Adukan benta. Ikut bawa apa? Lada dia betul syak sarkar lene siapa ke sarkar. Unkran ikin ke isu habai dia berkata bayar kamat. Jom kani ka roster polisi tungkam tungjam lang ne ke badang sa haki baru ki benta ba ka sarkar dukat benta kepala ban kren milimpi bawa apa pun sim benta kani ka benta bat unkran ro ya kani kamat namar kadi kamat ke bakta yang jat pendiu bat omdei tang kata ginu ki dan kam bakta ku mangong bawa apa ikmi nanti bawa unkran baik nang ne ka benta baru sa batang omde namar ba ka parti UDP ki dan arut ki kabinet binasa te ya jong ba pol makermen tingi ngarung layu bani songkai tengok ong ikiru ba lagi kita nak sarkar gini ban keren big isu dah kita cabar ke sarkar keren big isu wat lah kan ke MPP kan berat no ki sabaru gidi ban keren big lagi kita hal yang persya hal yang semsyar kata kadai ba ngiu pai ba ngi kuat bagi parti dulu mi hawe kita nak ke sarkar kidai ban sngap ya jing dawa jong yuri lu kakum gajing sngau ga jonga kakum gajing sngau jonga te hawe ya ke campaign election ni la sedang ban persutu nak awi ke pon awi ke senam mi lenti bagi lu kin sngau lah hendak anda ada election mentang ni tua ban mangar sibet jadi nang elam ki ba mak ni tua ban le bah baju ya baro la dai ke development ke hakno ke area lagi dan kinong kencang jongi le ni kim dan ru ina abi le bah ke ju la dai ke skim melek badai banyo nhìn pet ban penenti lang nak ibarit aduh dah ini try lang ke ju mo abang ikren ka tin ka telik ka deng teng ka don ka balai hende nak lek jong ngahi bun sin nga sa juong de bitin bat ya ka babaha bat guang ya ka basni tengi kmi lenti bagini gini hadin bengilade be election ni kwa bangin long perlok lang hi baru badan ko konsensi sayong kadi kata ka bentang bangi ngi ajob ya ba samlin mentang ila dab job ro lai round ni lakmi lenti bangin khamtam khambun ci sun dal dab rugilau ro te nang ta gitu ginom kerjaan ba samlin ila itu bagi la dab pet te kane kala de rupa bangila dab declare hiba ngin job nganom sim tang harade le ne ha UDP namar ba gajing jelai ke pisa gajing ele ya ke sarkar gajing ele kita ki hek sarkar kiwan the amit kiwan demit sate area jungi badai sapo laumai badai sapo kerang badai sapo ter gini ki area sayang lain notang po area raskan dan bangun rantur namar ni don da kawat lam ka ba klain nanta niale kene mde ming sim ko bor halade kane kede ga sandur pelajong ublai ba ngila ban le kene i baro ban ngaru abang ngela election gajing duai ki jonga kalong baik ba Ibriu kin song tu ek banga pencai wal sibun kidan ginong kento wat adu kan benta kin dapat kan video ro kin senang bun kin cing kento dengan nom sko peri ai namar ba ada ibriu kibu ya katong kun kum no ban mut dur sniu ban nyau budiu briu basniu ende ngidon play pat uban pencai tang ya ai ke babah kan baru ka jadi ka sanjur pelajong play mengilak ban job kat ya ke sarkar ke badai ka hek spa ke bawah hek ke spa ko sayong habai de meeting area kuntu ngilak ban long no tanggawai sisngi habai de begini meeting primary unit ngilak ban sau lene sandali sisni de don kumtu hadu du demi ngilek bandrung seki senong kumtu ban pen tu pat ya kumtu haidoi dong yang ni i sub unit ngilek ban pen kumtu don ki meeting ngilek sau lene san don henriu teliru ni apa ni amare adu itu ki por ngilak de pasung tu bala de ele ma hero sau hajar sajarong tambe ada ele ba pu ngisiap ba de briu ba kambiang sesio ban tre ya kakam te disutu kan ba kani ka ruko mele dele ma hero entam be 1,000 sajerong dele ba pu entam 1,000 sajerong namar ba ba pu de hiu griu ba snap le bingi girit kiria ba snap lem ru ya jingut jong pai ba ma hero le hi kumpa bal ajab ni dan ka mansiat namar ba ka jing syat kam de ye banong ban tang kasta ka syat marwei ina syat do pai ba aru ho namar ka jing job hi gide hi ban syat ka pal asim garai mo namar ba kani ka kamele ka chong ha ngi hi smet ada ngi dah asung tu bang ladon ka bor ba ke ikhtiar bagi nalam pai ba kadi kata angin sasim ngarai dengi ha bana penbaik bahas suki kadang ni dah sudai babit bangin mi namar bai yo le se ba ni mi isyak election lam dadon kita ikhtiar banyalah pai ba kenong len ya ki area ki bangi ngi item ya ka NPP hakat kum hari jingkhen ba mulu mala te hadin bangila dem nyo yang tu ga vote lai round ban hak ni ki lai round ngi tam kela mangi kato bedang sa menta lagi dei segi jaka bangi ni klan tenge ha